Assalamualaikum, hurmatly Nokat Kabar 24 kanalının katılımcıları жана Айжигит Instagram атажылары. Бүгүнкү күнгө 7 iyul 2026 yıl biz кече Кызыл Киядан алга тур фирмасы менен көлгө келген болчук. Көлгө келдик. Баарыңыздарга өзүмдүн атымдан жана Nokat Kabar 24 каналынын атынан тынччылык аманчылык каалайм. Караңыздар, бул жерде биз келгенбиз. Анан көлгө bir 3-4 minutlik yol ekan. Bu yerda mana shu kottejda 3-4 minutlik yol ekan. Ketip anda ko'lga borib chetdan ko'rsatib bizdan olsanglar. Motorni Qozog'istondan olib kelishibdir. Mashina chiqaranglar. Qozog'iston, O'zbekiston. Posterida Domodov skol yasal joyga kelib. Posterida qaranglar. Hozir shu uzoqdan pansiyani ko'lga muddatda 3 minutlik 4 minutlik yol ekan da qaranglar. Yaqin ele. Bol yerden çıktık. Bol yerden çıkıp bu yere kirot atkanızlar. Skol esalu cayı dedi. Domoduk skol esalu cayı eken. Karanızlar. Kelsenizler bu yerde seyankası var. Kelörüstür benim olağıç. Seyankan kelörüstür. Bizge demirçi olgan Algatır kampanyasının cemaatine jana Nursultan Murzaga terin arasып biliriz. Nokat Kabar 24 kanalı, YouTube kanalını alып kelip reklama kılып жатат. Караңыздар. Барыңыздарга өзүмдүн атымдан жана Nokat Kabar 24 каналынын атынан Скөлгө салам айтабыз. Скөлдөн салам айтабыз. Мына бул жактан деле келсеңиздер болот. Бул жакта да стоянка бар экен. Машина коюучу жай. Бул жакта адамдар келип жатат. Караңыздар. Азыр көлгө барып тартабыз. Кафелер бар екен. Лидер деген кафе бар екен. Бұл жерде келсеңіздер полный немелер бар екен. Кафе 777 дейді. 80 50 сом 80 сом деп жазып қойды. Бұл жерде қараңыздар. Бұл жерде де кафе бар екен. 377 деген кафе бар екен. Мына кіргеніңіздерде бұл жерде не бар екен? Жатақхана қараңыздар. 56-шы дейді. Азыр адам жоқ екен. Кіріп көресіз. 3 адам батады екен, бар жоғы жайында екен. Пулы қанша? Bir адамға? 600'ден да? 600'ден. Сезон 600'ден. Ана мына Nokat Kabar 24, Айжигит 24'тен келіп десеңер, кішкене түшуан береді. Тамақ ашын қылып бересіздер же өздері қылып жейбі? Өздері қылып жейсе болады, кухня бар. Өзіңіздер қылып жейді екенсіздер, кішкене түшуан береді екен. Келе беріңіздер. 24'ке жетіштейді екен, телефон номерін қойып қойыңыз. Урмат туғандар, азыр Süleşme resmi ama 15 günge çeyin 500'den bulutat eken karanızlar şul yer. 500'den 15. iyulga çeyin 500'den şul yere kiloresler. Kılga kilik yolgundan 10 jakta eken karanızlar 500'den eken. 15'ine çeyin 15. iyulga çekerseniz 500'den bir adamga. Tamak aşını kıl jeysizdер özünüzler şol. Arzan kafe var ekan qarаңыздар. Kirib жатқанда. Azel kafesi de arzan ekan qarаңыздар. Manты, lagman, plov, şorpu, ашламфу, курдак и напиток. Qarаңыздар, бұл жерде де arzan Azema деген kafe var ekan. Келесіздер, бұл жерде де kafe жig ekan, бұл arzan ekan. Погода немеге байланыштуу алам азыраак экен бул жерде. Анан көл да таза экен, караңыздар. Көлдө алам аз экен. Бакса көбөйүп калар. Баарыңыздарга тынччылык аманчылык каалайм. Келсеңиздер ушул жерде көл. Домодук скөл эс алуу жайы. Баарыңыздарга өзүмдүн атымдан жана Nokat Kabar 24 каналынан тынччылык аманчылык каалайм. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Ассаламу алейкум. Рахматуллахи ва баракатуху.